Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas zberemo 5 paketića golmanije. Pa idemo krenuti, čekaj da upalim svjetlo. Tako. Jer se sad bolje vidi, mislim da da. Tako, idemo na prvi paketić. Inače, ja radim Yu-Gi-Oh! Strip. Pre lošije, pa ako ga želite vidjeti, napišite želim, da vidimo što smo dobili u prvom paketu. Baš sam znači želim. Dobili smo njega kojeg imam, i njega imam, i njega imam, je li ovo možda, mislim da ovo Marcelo, i njega imam, i njega možda imam. Znači u prvom paketu možda skoro sve imam, ne znam za ovog zadnjeg crtica. Ono drugi paketić. Nemam, imam, vjerojatno imam i ne znam, vjerojatno nemam. Idemo na paketić broj 3. Da bismo zastavili. Nemam. Šta? Čekaj. Nemam. Ništa nije bilo, nego mi se učinilo kao da sam dobio 6 sličica u ovom paketiću. Da, učinilo mi se kao da sam dobio 6. Budem misliti. Znači, dodajte u golmani kad dobijete srebrnog zlatnog u paketu dobijete 6 sličica. Idemo na paketić broj 4. Imam, to je trener, nemam pojma, vjerojatno nemam. Ajmo reći, recimo da imam i nemam. I idemo na zadnji paketić u današnjem višnjem videu. Inače vidite se zašto natvaram ruču, zato što više da nema smisla skupljati i fali još malo, tako da ću to platiti na ovom papiru. Tako da neću samo se mogu mami za libušku. Evo imam. Ne, sad sam ja govorio joj. Znači, ovdje su imam. Nemam. Malo se zbuni, dobro, ljudi. Došli smo do kraja još jednog videa. Da ćemo malo još nešto pričati. Ne znam šta. Da, pišite mi koje vi skupljate sličice ako skupljate. I pišite koja vam je najbolja sličica. I pišite da li ste popunili neki album od sličica. Pišite mi da li želite još. Pišite mi sve i svašta. Pišite mi u komentare prijedloge za video. Pišite mi u komentare koja vam je najdraži nogometni igrač. Posjetite kanal od mog bratića Matija Luka Videos. Posjetite onaj kanal, znate, od mog bratića koji je bio jednom. Posjetite, vidite, ja sam duh. Pišite u komentare, sad ću ovako pričati do 5 minuta. Jednog da me mora ne struši. Pišite mi da li želite još da u videu budu životinje. Kao što su u prošlom bile medvjed veliki i pas. Pišite mi da li još njih želite. Pišite mi da li želite da u nedelju snimim neki video s bratićima, jer ću ići kod njih, pa pišite da li želite s Matijom, ili na Uskrsnu jutro da snimim nešto sam. Ili nešto s Matijem, da. Jer dobijete vjerojatno za Uskrs paketića golmanije, pa pišite da li želite da snimam ili da snimam sam. Ja ću snimat s tim, to je 100% neki video. Ali želite li da objavim dva videa, na primjer sam jedan video i jedan s njim, da vidimo. Tako da mi to pišite. Dobro. Sad vam još mogu reći, došli smo do 5 minuta.
I dobro, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako mi sviđa, ostavite like, subscribe se na kanal i neka neko napiše ako živi ili ovdje, ovo je Njemačka, ili ovdje, ne znam šta je to, možda Švicarska, nemam pojma, da li živite ovdje u Kini ili ovdje u Peru, valjda. Pišite mi da li živite tu negdje. I dobro, sad dosta šalno. Tako da što se tiče ovog videa, ako vam sviđa, ostavite like, subscribe se na kanal, pogotovo ako živite u nekim novih država, onda se ne morate subscribe-at, ali morate lajkati video. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam sviđa, ostavite like, subscribe se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu, možda izlazi sutra, možda danas još neki izađe. Sumnjam da će se to desiti. Možda izaći u subotu i dobro. Sad stvarno kraj. Da li imam još nešto reći? Nemam. I to je bilo to što se vidjeti ovog videa. Da vam se vidio, ostavite like, subscribe se na kanal. Još da vam nešto kažem, da li želite da snimate? Ne snimam vlogove. Iako ja baš ne znam šta je vlog, malo sam glup. Pa ne napišite šta je vlog i objasnite mi to, i ako želite, i da. Pišite mi šta je vlog i ako želite da ga snimam. I dobro, ali još nešto da vam kažem. Ako želite za sub, onda zaboravite na moj kanal i u komentare napišite hashtag jesam. I onda ću vam dati sub. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe se na kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!